National Development Bank Bangkok Jal Jeevan Mission Water Supply Talaulana Sian Tipatmak Mejang Roy Tausiam Subdivision Tamenglong District Tuang NDB Jal Jeevan Mission Tuang Joint Action Committee Roy December Runa Suruk Khaurai National Highway 37 Economic Blockade Kauna Mekhau None District Jal Jeevan Mission Joint Action Committee Roy Ni Machuang The Tuna Asai Chamla Menun Khau Ti Thai Patkan The Kaniu Tong Letterhead Kautai Joint Action Committee Jal Jeevan Mission None President Ephraim Gang Mai Secretary M Lan Guilung Convener Kwan Thai Pauguan Mai Co-Convener Forson Khumba Kaniu Roy Soi Silauna Ti Thai Pakan Tonge Jal Jeevan Mission Tan Hai 2022 Khaurai Taloi Lokan Tong The Tiki Asai Ngan Nasian Tipat Mok Mejang Roy Department Akani State Government Khau Memorandum Azu Tilau Kan Mai Narap Mangna Dungsap na pari azu ni ralaw kan tunge tiki asai ngan na inji may latlam sagong mok mejang roy economic blockade hai National Highway 37 khau takay dat punithe tuna lading la kan tonghe Jan Jatia Gauraj Divas le karyang naina None District tuang Genglong Part 4 Pinjang khau jangne katung seminar on tribal people access to public health care services and health awareness scheme dalanay takay law kan the Tribal Research Institute Tribal Affairs and Hills Manipur Right Pumgai Rari Gai Mele Ning Ting Luan Khau Tribal Meka Goi Bu Thau Khang Tumai Tam Mai Naina Mitung Tan Hai Tan Palau Kan Tonge John Gai Dingam Dak Mai Aro Eo Tiarai Right Saka Mai Kyuto Pumgai Mai Hai Aniu Lad Ne Khani Panti Khau Pumgai Na Lung Pu Khau Nai La Mai Imbu Thau Na Lungam Punie Tuna Sakane Chief Medical Officer None Roi Pumgai Na Lung Ne Mai Lam Khau Salau Kane Khani Dr. Khau Raja Umangna Pu Liu Tu Makhangni Salau Kane Dr. Singam Lung Roi Saka Mai Kyuto Nisa Pot Hai Aniu Sinsu Makhang Sakane Kamong Khau Tai Hana Ka Mai Director Tribal and Hills Government of Manipur Right Thongu Mai Lat Salau Kane Mitong Awareness Game Khau Tai Nam Na Nun Khani Nam To Leaders Aju Right Gwang Kazau Lau Kane Tamru na suku tak mai RBCC tuang Annual Assembly Kam Ordination Farewell Akani Installation Kamong December ru na kanay kore kahau na dola na December ru na kathum kaungan lau kan the Annual Assembly Kam Ordination Farewell Akani Installation Kamong Hai None District Bangko na melong mai Part 4 Baptist Church Gin Bangkai Sulaw na takay kan tongay Mi tuang kamong kautai Reverend L. Timothy Fak mai Chairman Pastor Council RBCC Kani Reverend Dr. N. Hais Adiu, former General Secretary, ZBCC NEI kanay roy kamong tuang Minister kani Speaker Sulaw kanay. Kamong kautay Reverend Rathai Riap may General Secretary RBCC, Reverend Dr. Jonathan Gang may President RBCC kani roy chakwong sumay gin chuna guang kazaw law kanay. Kamong kautay RBCC Churches paika rigday na suruk kauray, Pastor paika rigday na kanay roy guang kazaw law kanay, kani delegates, Painay Rexanay na suruk, Church Leaders Aju Kazaw na Guang Law Kane. Kamong Kautay Kum 2025 Kautat Kay Dan May Tung Luan Kagway Kau Ni Dimduan Sam Law Kane. RBCC Kautan Pung Law Lana Intak Ni May Ta Kariw Law Kane Kani Tan Pung Dat Ni May Akani Pastor Aju Dakat Good May Duan Ni Tatkay Law Kane. None District Rationing Agent Tong Joint Action Committee Roy Tatkamay December Chikiu Jipchung Khaurai National Highway 37 Economic Blockade Hai Takay Kantonge Asay Ngan na State Government Akani Karyang Nai May Department Roy Chulaw Mok Pijang Roy Tan na Economic Blockade Hai Isay Ni Takay na Mame Pag Silong Kamsuan Roy Chamla May Kausaka May Kyuto Kum 2019 Khaurai 2022 Ngan Milong Khau Rationing Agent Nun Kang Honorarium Hai Tipat Mok Pijang Roy Economic Blockade Hai National Highway 37 Kau Takay na Bom Tunge Tuna Sakane State Government Roy Kaniu Tong Demand Chulaw Mak San Takay na Bom Punide Tuna Sakane Ibu na Balong Kau Sisway Tuang Patong Nai Tay Karyang Nai May Department Roy Karik Kikoy Lani Dade Tuna Sakane Blockade Hai Roy Kalam Suna Petrol, Diesel, LPG Kani Pochay Puk May Gari Panay Ringu Daw Hai National Highway 37 Kau Nai Mai None Kau Nai Mai 19 Assam Rifle came to gate Khaurai None DC Office Gate Kanai Kakau Gari Nun Hai Tanu Mona Dinglo na Bamgai The to 2022 Asi Akoigi Pipam Tokpa Pidiri Pau Asi Ban Sida Adum Chathagani Akoi Bloke Sigi Manung Sida
อภาพัตโทอบดี Department Concern Authority สินะได้ปูก็ได้บนี่ให้ไปไม่ยามกิมามางดาอดูกะ Concern Department สิดาไอ้คนเนี่ยพงดสรี Rongmei Baptist Churches Council Bangkonai Metajai Public Higher Secondary School Rongmei 2 None District Headquarter tuang annual literary come parents meet scripting our stories shaping our world to make ladun bangkau asai takai lo kan the kamong kau tai tajai Public Higher Secondary School tuang Director Dimgong Rongmei Tajai School lingpat lo mai tuang tam mai lam khau inthuk na salau kan khani allow nun ta kachap kariya khau intun na zailo mele ka jaw na allow nun roi ka hau mai cheng khau jaw pau mai man sai ka siap lo khang value khani quality education phungwang lo khang tuma haye tuna sa kane kamong khau ta in cham na nun tuang malan lian mai ka gan ni in cham na nun aju khorai la lo kane ta jai school roi hi lo mai ladrik kathum ni lan palo kane ta jai school hai ga imbuna ta ke na ba me tuna school tong principal roi ni progress report hai pipu nun akani ngong bam ngai me nun ma khau kau indau palau kane None District Bangkonai mai Taung Baptist Church Longmai Roi asai December rut na padai khau Christmas anagwang mele ka jauna Hospital Ministry sona Taung Baptist Church Longmai tuang Pastor akhani deacon le board members ka jauna None Longmai District Headquarters konai mai hospital akhani clinic padai khau Christmas guang ni mai tuang thonriu lo mai khani Hospital khani clinic khobam mai doctor nurses ka goita thonku mai khani ragong tong kai cham dilau na kai pat tilau kane kamong khote kani roi ta lau puibam ka thui khau katiu lo mai khani kalum lo mai do ni nai lau kane mi tong kamong tai sakti gon mai pastor tvc long mai roi jai lo mi bang khau ta kai kan thongai hospital khani clinic khobam mai ka goi roi ni thonku mai nai la mai indau lau kane Kathum tak mai nongba namdu youth club tong sport meet asai ngan lo kan the mi tong sport meet tai together we rise to meladun bang kau takai lo kan tongai kamong kau tai Rongmei Naga Student Organization Manipur President Dai Chui Gang mai Rongmei Naga Youth Organization Manipur President Richard ka mai Rongmei Naga Youth Organization Manipur tong speaker sonaba mai achun gang mai kani rai kamong bampi khani sakhong sumai din sunagwang ka jaw lo kan he mi tuang sport min hairoi huduan kagwai khau chabon nun khang pum gai mai narap mangna national international level khau tali pulup mai nai patngam khang karamni nai tuna kabong bampi ro salau ka de imbu na sport tuang inthuk mai discipline te thai na pulup lo budiu khang ni players kagwai khau katiu lo khne cham nga lo the